Hokomai ai Miss Lady Maria, Miss Veronica Temareti Male Tātola. Kore ke hufanga he whatapu. Kai atamua o ke whirapatuani ke watu haki I whamatara no o whikau aki. O teunga matatahi me koe Sarong Swimwear o Miss Lady Maria Australia o Veronica Temareti Male Tātola. Ko hono teunga na o mai ia mei he ngahi souvenir no e me koe o lau I tāu hono tauhi. Aia ko e tupenu hinehina. O whakataipe ki he ao o I langi. Pea mune kakato o e kahi kupesi. O hage ko e panurua ka umaa e tuke lau wheretoa. Pea whukaki aki. Ai matalani hei lara ke whapahino. Ko au ko e ki he whine au mei he koro kakara. Ko e no, ko e ngahi. No o tuku sara horo peia o e ne whanakui. E ne ewe aki I he ngahi matatahi. Mole ke mo te paspasi mai ai Miss Lady Maria, Miss Veronica Temareti Male Tātola. Hage koia koe ngahi whawhainoa ki te whahauka ki buage, Miss Lady Maria, o tāua fulumao noeni, Koia o le hanga tau ia ngai whamatala mahu inga koia e kautaha ese po shenya mei la paha tonga tapu. O le sai ia I he tau olunga te tefo ke whiohi pia moe whaamiri me kahi kau ngā mea. Pea o kune te whainga neti polo whoki. Pea taimi kou wata ataa I e sai ia ke ewa whamau sino brite tau noa. Ka pea whoki mohono te unga matatahi Sarong wea ke ne ewa ke kahi matatahi tāna a wahe hake. Miss Lady Maria Pea koe teu koe whakanata koe koe ia koe whini tui koe kahi whaita koe haupe tai pini e tonga te whatau e whatau. Miss Lady Maria, alweer kwam daar voor de man voor Pretty mama, don't have to be. Pretty mama, please smile for me. Pretty mama, you're the one for me. Pretty mama. Miss Lady Maria Veronica Temareti Male Tātola. Whakatolo atu mo e whakatapu ko kāpui he whakatahang. Kai whai atu ha whakatau kei whikau aki mo e teuteu e Miss Lady Maria Australia, Veronica Temareti Male Tātola ki e pōri. Ko e teunga ne ngā ohi me ngā hi nau nau whale te konua te te teunga mea a ai whiwhine tonga. Island Creation. Ka kofu lo taha, toka loa pe mei o lunga ki lalo. Ne ngauhi mei he wheta aki lanu e ki aki o e tutu lau maupo, o kune kei tāhuri he api ko mata moana. Ne whai hono sipi pe a kosi tuotua tatau he ne whangwhae, ke lama noa pe e hono fuo o whamatala ai tūkunga mo e whakawha ofa, ai sino e whiwhine o e whangalongo noa. Koe konga ki mua hono te unga, koe whakatoka ki ai, ai kafa whakatere, ne whi me he niu eiki o e api ko alo ki haa whata, ke ne whawhotunga mai a mātanga o ngoa a
Australia a Sydney Opera House. Koe tuke anga ia o Miss Lady Maria Australia. Ka koe ne tuku anga o whangu hono tonga mo le fie popo ke maa I moa wiki hei lala o te tau mātuku. Pea o iloia e haa tau kei. O whapipiki takai ki hono te unga e ngāhinga e si whaaua mo matai tofe le ukufi me tuari tonga. Pea lanu he vai ko ne lua o whewhiohi hono lalahi pea mohono lanu ke ne whawhotunga e ngāhi maama o e Opera House he taimi pōuri. Sino e mea o kune whakatai pea e laa mo e mahina o e otu wherenite ko ai kalauni pea koe pore anga ia o eni ki I whanua. O tāna ki te tawhaaki hono ko fuha ngāhi matalai lose hina. Ngāhi pe mei he wheta aki o mapo I kawha o paaua ke ne whamahino ai anga maa mo I kei pole ai Miss Lady Maria Australia I hono umanga o whawhonua. Koe kawha te o whahaphafu aki ai konga ki lalo o I te unga. Kune whawhonga e laine tui kano pole ua wha o mai ki ene a whio tama puti kouana. Koe te whake taha hono te unga, tāna ki hono teu, ai whakatai peo kumete, koe whamanatu, ai whelau lau tangata, talu mei mua, ko hoko koe no loko e tau moto, koe ke hoko koe whamanatu, o hifo aki whanua mei whanua motu, koe tau ki anga, o kau hala uta mo kau hala lala. O tāna ki hono te unga, ai whakatai peo o li whakamomoko e tu tonga, ko pau ne ngauhi me muka o I niu. Ai ne iloa koe whanawhanau lau pau. Ai nei kai koe ngahi me ha niu kehe. Kaga muka I niu pe. O mai me kolonga hau. Koe whakamoko ke hau whakamana. Ko hono se ina e ngauhia me api ko alo ki hau whata. Ake ai lai whika aki o whanani ake e me stoke ko paaua. Ko whakamofisi ake ai pulu kafa na tatao ke whanga ko kolonga hau. Koe te unga ia o e Miss Lady Maria Australia ke hao whanga o e whiawhini. Miss Lady Maria Veronica a te maleki male tātola e mahono te unga nima mea a koia ki he whiawhini koe whine mui whika hongo fulu ia I he tau whiau hi whaosi the contemporary island creation o e whiawhini. Whamaloa tu e whawhawha ai teu, whawhawha pe moe nima mea ai whawha e, malo e pou ki he pō kalama o e whiawhini. Miss Lady Maria Veronica a te maleti male tātou.